Habakin thought ding ea ekjing dan bentalang jang ginong khayi ka kam sanshar khadar jang ka kam san hima sima u vice president ka khon hinyo trap national awakening movement ulapan pau ba kalawai jang ka jalla kan long ka bedum pat kawan ra ru ekjing her dor ha ka sanshar ka khadar habai kren ba ushlong me lukrwa ka atia ru ba thomas pasa ulong ba lada pen hap kerdan ne ka sanshar khadar ba ka kam khayi ka jing men toy kan dei ba tangi ki he spa bat ki pai ba kin ne ba ha ka jing dok pi kani election mentang orang pi pilai ki jing keren jong ki candidate jong ki kertong jong ki minister ki emeli jong ki mentang kalau long pi bela syukira syukran tang ba la jen hau dang kini ki sni uwe na ki minister sisi Jante Hills ulak penhap kerdan ya kam senjar kadar bat ka business dia lanang idon ku kini ki espa ki ba penhap kerdan ya ka sanjima sima bat kata ke business dia ka lawi jong ka jalai bro koi ngai ba kan long ka bedum bat ki ban yo nong ki ban mentoy kin dei bitang kini ki espa henry ki prapo kan dai %, ki pai ba ki bedi ki middle class bat ki beduk kin ne sa ka ka jinduk bat karoi ka par ka jela kanuman dalam no ba ngin pet na do arajar khat pra ba ka npp ko wan rung sipo kayo ya kani ka sinsara po ka mega ka jumi shaw arajar khat pra ni ka npp ni ong kari ka parti garo kumba saguro ya ka udp ka ngari ka parti khasi hadu mentai ka udp kim paju pedang apa garo henry kondat sangma ulang businessman betubet ulang bentubet di yala deru ha ka kerdan business si dapat London marsuan sini kudup suai ki hespa sura ki dahar kita aja dahar construction mar ki wi pe pe kudup lu tangi ki hespa bat ngi begini sau sunan pai bau yoi mengiwi bahkan ni ka MD government ka sulit business lah saus mentah nanduk ka jingya dia purusa nanduk gini ki casino bat ki kam ki balai hujai kini saus na matrai ngeladap di scam sudah power scam rice scam nanduk sudah de kebesosi pulang balara ki patba ki ailat ki businessman ya ki hespa ba kinwan hakasan hima sima tinggi ban suthu baka jengmi pada kini kenum keren su ya ka development kenum keren su ya ka policy kin keren tang ya ka profit mar kum begitu business kawan lang bat ka jing yo nong jing do nong na tak profit dia lebih kuat ban yo ki policy iki tolong ba bang ya jadi statesman tiga kajing wan jong kini ki hespa haka san hima sima mentah ka daw ru ka dei ba ngibun pelat ki beduk ki balek se na ka daw jengkerdu tangga bai dawai ru ni hak don kami nong mikman bai school bai sokti balik hospital bai nadok sudong ngila depend lut ki nong mikman ti lada ka yai long sak ni ti le se kan poi ke sini ba ki babun ki bodon kata ka sap pang man tredum taka jalai kin syong do hing bagi ben syong sekretariat kini tang businessman but hatu ka por le se sibur ki jing ini kendo ko state ka jing yer do kini sau sunam ibal adab sau sunam siting layak kini ka sokar mda but ka jing yer do hadu kata ngila i ba kelabun setang ka jing thok jing syukur yo pai ba dengan langkah sarkar kelam na perkhat syu kelam na sangap syu yo pai ba pen kerana duk ni kerja pen baik pun menteri lang ba jong ya phase 1 kelam tre wat banwan ra ha yeng dor bar tau an ya kata kerja pen baik pun on ada biasanya sai wala katar untre ban tu pai ba dikani kedai ka bam ya hap ka sensar dem kursi de lada ki tanggi bahespa kin yo ban longkum ki emeli de kinong mikman de kabara ti kenang inum dan ki polisi nang ne sakmat ki ba
kiban mentor nam tahu samla nam takin long hikai nam taki ki bapang ki wisdom nam tak development ki tourism ki nam don chui pada kin dei tang ki business sudah mar pi I minta ba wat ka MD government bun de ki hajar telur ka sim loan man le ik project ba life ujai tikan ni ka loan manu ban se tikan ni ka loan las shima teng jong ka Meghalaya daka state government dah bakut pada kamtam bengi deka jela ka pamdon ka resource ka ba biang nala dia manu ban se ni ka loan